Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe b'amakuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi Imana irusheho kubareba neza. Twongeye kugaruka mu makuru ari kuvugwa mu biyaga bigari nk'uko musanzwe mubizi. Amakuru dufite nuko uwitwa Joseph Kabila bivugwa ko yageze mu mujyi wa Bukavu aho agiye gukorana ibiganiro n'abantu, turaza kubigarukaho. Ibi byose turabiva imuzi n'umuzingo. Hanyuma Iran na Israel byari byemeranyijwe agahenge, ariko amakuru tugera avuga ko Iran yakomeje kugaba ibitero bikomeye kuri Israel nk'uko bigaragara. Israel nayo ikaba igiye kubyisubiza nk'uko bigaragara. Naho uwitwa Yoweri Kaguta Museveni ishyaka rye ryatangaje ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Uganda nk'ibisanzwe. Hanyuma turaza kongera kurebera hamwe ikiganiro uwitwa Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria yageze ku butaka bw'u Rwanda aho yabonanye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda nk'uko bigaragara. Ibi byose turabigarukaho, turabiva imuzi n'umuzingo mu kiganiro cyacu. Ntujye kure nyakiramajwi yawe, twibanire hanyuma turebere hamwe amakuru agezweho muri kano karere k'ibiyaga bigari nk'uko bisanzwe. Ariko kandi reka nkubwire ngo kanda subscribe, hanyuma ukore share, liking ibiganiro byacu kandi kunzogera utwandikire muri comment tujye twigumanira 5 kuri 5. Hanyuma ndagusuhuza uri muri Amerika, uri mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani, nawe uri muri Canada. Reka ngo ikaze kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Imana iguhe umugisha. Ariko kandi ndasuhuza abari South Africa, Mozambique, Zimbabwe n'ahandi atandukanye, abari Kenya, Tanzania, Uganda. Mwese mbahaye ikaze kuri Sahel TV. Ndakira abarundi, abashinga ntahe aho muri hirya no hino ku migabane itandukanye. Ndagira ngo mbabwire ngo namwe mbahaye ikaze hano kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Abakongomani nshuti zacu bavandimwe, nubwo uyu munsi bitameze neza ariko ejo bizagenda neza kubera Imana. Komera utegereze igihe cy'Imana kizagera, ibintu bigende neza 5 kuri 5. Ndasuhuza abanyarwanda muri ku migabane itandukanye, mwese mwiyumvemo ikaze kuri Sahel TV. Aya ni amakuru y'imicuncumuko tugarukanye hano kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Imana ikomeze kubaha umugisha, ariko kandi mbahaye ikaze. Reka dutangirire muri Iran ndetse no muri Israel turebe ibiri kuvugwayo. Ingabo za Israel zubuye ibitero kuri Iran nyuma yo kuyishinja kutubahiriza agahenge kashyizweho mu ntambara ihanganishije ibi bihugu byombi. Biravugwa ko nyuma y'uko Iran itubahirije aka gahenge, ingabo za Israel zakomeje kongera kugaba ibitero muri Iran nk'uko bigaragara. Ni icyemezo Minisitiri wa Israel yatangaje kuri uyu wa kabiri tariki 24 Kamena 2025. Yavuze ko Iran yarashe ibisasu bya misile muri Israel kandi impande zombi zari zemeranyije guhagarika imirwano. Murabyumva neza ko barenze ku masezerano. Ibirego Iran yabihakanye. Iran nayo yakomeje guhakana ibi birego, ariko n'ubundi ibitero Israel yakomeje kubigaba. Ibijyanye n'agahenge hagati ya Iran na Israel byatangajwe bwa mbere na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Iran na Israel mu masaha yakurikiyeho byatangaje ko byiteguye kubahiriza agahenge. Nabo bahise babishyiraho umukono bavuga ko bagiye kubahiriza kano gahenge. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas yavuze ko igihugu cye cyahagaritse kugaba ibitero kuri Israel kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri nk'uko bigaragara. Ati Iran yakunze
yakunze kubisubiramo idaca ku ruhande. Israel yashoje intambara kuri Iran, ntabwo ari twe twayishoje. Kugeza ubu nta masezerano ahari ajyanye n'agahenge cyangwa guhagarika ibikorwa bya gisirikare, ariko mu gihe Israel yahagarika ubushotoranyi bwayo ku baturage ba Iran bitarenze saa 10 ku isaha ya saa 10, nta gahunda dufite yo gukomeza gusubiza nta gahunda dufite yo gukomeza gusubiza nyuma yaho. Israel yavuze ko yemeye agahenge kasabwe nyuma yo kugera ku ntego z'ibitero kuri Iran nk'uko bigaragara. Amakuru yashyizwe hanze na Trump yavuze ko aka gahenge kagena ko Iran igomba guhagarika ibitero ihereye saa 12 zo kuri uyu wa kabiri. Israel nayo igakurikiraho mu gihe kitarenze amasaha 12 gusa nyuma y'amasaha make yongeye gutangaza ko aka gahenge katagiye kubahirizwa n'impande zombi nk'uko bigaragara. Birashoboka ko Trump ari we waba watangaje ko ako gahenge katubahirijwe n'impande zombi nk'uko yakomeje kugenda abivuga Donald Trump nk'uko mubyumva. Twisimbukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Epfo. Joseph Kabila wayoboye RDC kuva mu 2001 kugera mu 2019 yakomereje gahunda y'ibiganiro mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nubwo leta ya Kinshasa ivuga ko ibikorwa bya Kabila mu burasirazuba bw'iki gihugu bigamije kwenyegeza intambara. Kabila wabaga mu buhungiro kuva mu mpera za 2023 yasubiye muri RDC muri Gicurasi 2025 yakirwa n'umuyobozi w'ihuriro AFC M23 mu mujyi wa Goma. Akihagera yatangiye kuganira n'abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye barimo abanyamadini, abanyapolitiki na societe civile. Yumva ibitekerezo byabo ku buryo amahoro yaboneka muri RDC by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu nk'uko bikomeza kugenda abivugwa. Murumva ko rero Joseph Kabila amaze kugera mu mujyi wa Bukavu. Bushize habereyeho inama idasanzwe, ariko kubera ibitero bitandukanye biyiburizamo y'ingabo za AFC ya 23, hanyuma Kabila nawe niwe uri kubarizwayo. Ntawe uzi ko bizagenda neza cyangwa se biribuze kumuhira. Icyakora reka dukomeze n'inkuru zacu nk'ibisanzwe. Nyuma y'igihe gikabakaba ukwezi, Kabila arigoma. Kuri uyu wa 24 Kamena 2025 yagiye Bukavu, aho ateganya kugirana n'abanyekongo ibiganiro by'amahoro nk'ibyabanje nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ubwo rero arahamagara abanyekongo muri rusange ko bagomba kwitabira bino biganiro bakaganira nk'uko Kabila yabisobanuye mu ijambo yagejeje ku banyekongo mbere yo gusubira muri RDC. Ibiganiro bye bishingira ku nkingi 12 ahamya ko zafasha iki gihugu kubona amahoro arambye. Izi nkingi zirimo
ubwiyunge hagati y'Abanyekongo, guhagarika intambara, umubano mwiza hagati ya RDC n'ibihugu by'abaturanyi, gusenya imitwe yitwaje intwaro ndetse no guhagarika ubutegetsi bw'igitugu nk'uko bigaragara. Rero urabyumva ko Joseph Kabila we gahunda yiwe niyo guhagarika ubutegetsi bw'igitugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntawe uzi niba bizamuhira, reka tutegereze tuzarebe ikizava muri ibi biganiro. Dusimbukire mu gihugu cya Uganda turebe biri kuvuga i Bugande. Ishyaka riri ku butegetsi muri Uganda ryatangaje ko Perezida Museveni azongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Mutarama 2026. Iki cyemezo cyo kongera kwiyamamaza kwa Museveni cyatangajwe n'umuyobozi n'akanama gashinzwe amatora muri Uganda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Yavuze ko biteganyijwe ko Museveni azafata inyandiko zimwemerera guhagararira ishyaka rye mu matora ya perezida kuwa 28 Kamena 2025. Ati perezida azafata impapuro zigaragaza ko afite ubushake bwo kongera kwiyamamaza ku myanya ibiri. Uwa mbere ni ubuyobozi bw'ishyaka, undi ni ukurihagararira mu matora ya perezida mu gihe yaba ahawe amahirwe. Ni ukurihagararira mu gihe yaba ahawe amahirwe nk'uko bigaragara. Mu gihe Museveni yaba agiriwe icyizere n'ishyaka rye, byitezwe ko mu bo ashobora guhangana mu matora harimo Robert Kyagulanyi wamenyekanye mu muziki nka Bobi Wine. Uyu mugabo n'ubundi bari bahanganye mu matora yo muri 2021 ariko birangira Museveni amuhigitse nk'uko bigaragara. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda n'ayabagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe muri Mutarama 2025 nk'uko bikomeje kugenda abivugwa hirya no hino. Mwakoze rero kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha, kanda subscribe hanyuma ukore share, like ibiganiro byacu, ukore comment hanyuma ukande kunzogera twigumanira no kuri Sahel TV. Ariko kandi kangushimire uburyo ukomeza kubana natwe 5 kuri 5. Imana ikurebe neza kandi ugire ibihe byiza. Jewe ndabakunda, ni Sahel TV.